Mutegeri wa Meru TV ni Jumanne tariki 29 mweri Jwana mwaka wa 2025 amukira katho cia mwanya ntere cionthe ira wititana mbere na gukenera na nkuruki gutegera mibango ya Meru TV on mambetaga Dennis Mutuma Muthomi watogeni tuthira tugitegera nteto cietu cia Meru TV arukiri tombiri na riboti kuma ntere cia Tharaka-Nithi ni aria mtuku yegoro nikoro mirire ikarika ri kirigaria ni aria ndene cibitari ya Chuka kukurikana ati thina stima nirombere gutuma toi inyinge thiro ikioneka ndene cibitari ici toi ire kurikana kana thina ire kurikana ni ratumire into kathumba be cibitari ici biomba kwithirwa bikia ni karika riratumire azie amwe na arigitani barabaitaga ngugi ndene cibitari ya Chuka kwithirwa bakeberua nike nonto bo ukaria bwao kuringana na waziri wa ugima ndene county ya Tharaka-Nithi akiaria na metha nteto ya Meru TV uria wijikere Gichui Nthuraku na ugete ati neoma ikarika riri niriraumire indi guti muntu kinyomwa uromba kwithirwa akigurarua Ndukirirwe munthi mathani mathainya cherukiri gicanga cha ikiumire ndeni ya cibitari nene ya Chuka arakuonekanire kiromwe ndeni ya cibitari no agitigara kaguru mboya na bara nabo bakuthiaga gucotungata ndeni ya cibitari no bakiregerwo kuthungira ndeni bamucoketio mumande ndiyonde gutenda gitara kedwari kutina ndimucoketio utianda lwa kutonya ndeni ya cibitari no kiona aje mandagitari amwe na bara bakwirite aje bago kuonekana banyagere ndeni ya cibitari no kira umwe agicugagia kumenya imbie kuriera yingi ndeni ya cibitari no ara nabo bara baregero kuthungira bagitigara bagitandikagira aje bago nja yangiti ya cibitari no Keingo kumenya kirage kuri na thina ndarachuana na waziri wa ugima bwa mwiri ndeni ya thirikari ya kaunti ya Tharaka-Nithi Gichui Nthuraku ura ugite igo kuri na thina ya stima ara kuambiria kuonekana ntogo na kureta kimako kinene kiri baraba kuri ndeni ya cibitari no gindu ta ithari mwogu rikerukite stima ni iborire na mbere ya ibora ciambiriria kureta ntogo tumashinini tumwe turia turakonectite na stima tagakwa gachanja ni karetire ntogo na gakuranga haraka na ndegwa kukungi still ni monire ukiuma ntogo na riria mainjinia mathibitari mamenyire mauntu mau mathiire maboria mwanki maboria switch kuma kiri supply ya Kenya Power Nthuraku akiuga cibitari ni thukirie tagaria ri haraka na kuthamia aje bara bonthe bakwenda gutungata bwa stima ndeni ya cibitari and we alerted our staff to make sure that at least nobody takes a patient to theatre and luckily there wasn't any patient at that time in theatre. Those other patients that were already using the machines have been transferred to other facilities. For example, our dialysis patients have already been transferred to other facilities where they will continue with their dialysis. And our newborn babies have also been transferred as we await the Kenya Power officers who are already on the ground to assess the extent of the damage. Ara indi Nthuraku arutite mbitwa kiria kariba kaunti ya Tharaka-Nithi amwe na barabara na aje ndeni ya cibitari ya Chuka kurega kumaka nontu gutirwe araumia gicanga chani giki na cibitari no akethiite na mbere kuruta utungata kiria aje mwanya mwanya. There was nobody lost their lives. There is nobody who had any serious burns or anything like that. There is no damage so far. But of course the assessment of the equipment is still ongoing, and we shall know after the list is prepared. They also continue giving services apart from those services that require critical power supply. Kiripotera Meru TV kuma cibitari nene ya Chuka mbita murimi wa Mbogo. Na kiri riboti ingine atekerago Bernard Orana mukaririgite wa Kepsha na Mwenda Kiara uria ni organizing kana mwandiki munene ni baumete na kuga boda atongeria barimu
ni bakugwata mbaru igana kwa igana rwang'iro kithomo ararugite ati kithomo kia mathabu no monka kithomo ni arito bonthe gitikuthurwa ni arakinyaba kuromba thirikari kurekeria mbeca cia macukuru cia tamu nthiru ni kenda marando jaja kana kenda marando ja macukuru cethirwa jakirwa bobo bojita kagita kana arito bonekene gwetana mbere na gucoka cukuru ni kenda kuambiria tamu yao ejire Jeff Wagituma na ripoti hiyo. Bernard Kirago uria ni mukariri giti wa Kepsha ja nthigurune ya Kenya iria ni ngwataniro ya arimu bonthe banene bacukuru cha primary ya nthigurune ya Kenya wamwe na Mwenda Ikiara uria ni secretary general wa Rwang'iruru ni baugite bo ni bakugwatanira igana kwegana na Rwang'iro kithomo ati kithomo kia mathabu gikethira gikithomwa ni ana bonthe bakethira bakithoma nthiguru iji ya Kenya itugwitikaniria that ke pathways you chionde na ke ureana baka transit kinya from grade 9 to grade 10 itugwitikaniria that kwe area ziria itubwiri kweberwa ke the core subjects, and so itugwitikaniria na mathabu whatever level era muntu akajukia itwithiro twina mathabu kinyokethwa ni basic ijethire jaleo nikenda twinde tumba kwethura naku kinya muntu ura mu matuki kana muntu ura muchethi kana unginenda kwethura ina mathabu in him or in herself na kwa mathabu is crucial in every other thing. Into ya science muntu science leta kadithia science mathabu jaleo muntu arts na kadithia arts indi kinya still mathabu jaleo kinya muntu uri ugeta biashara ene no akwenda masabu muntu uri agatonya urimine no ntu kwina baraba kamwe nya barika kuthoma batonya urimine no akwenda masabu muntu uri ugatonya muntu ja arts no akwenda masabu kwou nyani ngwe nkunga mukono na ingwetekalira na thirikari 100% ou baraugire muntu jegie pathways cionthe either in STEM, either in social sciences, either in arts and sports o pathway ira mwana akajukia ni either na mathabu inyethire ja makai jara gatetheria mwana na njira imwe kana eri ingi kumba kwenderithia uturo bwawe uria bubatini kwenderea ni arakinya nkurukia atongeria baba bagutariria mathina nkabo atongeria baba macukuru ja primary bagukurukira na jara nandi bakwenda thirikari ithire gitegera na njira ya mwanya nchoke mbuge mantu ja competition najo last term itwagire 25% tutumbite ku receive na ndaromba thirikari na gitio kinene muno mbechi iji jikarega kweja systems kaitumba kurandene macukuru tutumba kugurira exercise books chokana bila bingi twithaira twigura kuru imwe ali mubanene bena marandu kwithira bajukitie mauku na chokana turamu nontu bakumba kurand systems je chukuru na challenge especially riria ana bautwika bandikithwe kinemis nontu jatwe jali mubanene tulita tugekira nyume kagitaga kaitweta guti tega system kaire tukethirwa ana ibaumire na thirikari riuga ikabase competition on NEMIS so na kinya twithithagio kwi parts kinya je Kenya iji itina network and so alimubane ni bakuthwa bena challenge nene muno kenda bomba gwikira ana bala NEMIS so gaturombe thirikari next mitandao na tuone enough time ya kuomba gwikira ana NEMIS na nikenda na tutumba kuona competition indira tugo capture ana tukabatonya kire system na nyumeka gitagaga kai tukeja tukethira ana bala kairi baliterwa bombe na wategeragere system ukethira shukuru eku ina twana tutu kai mono na thirikari nene nkanagira competition kana mbesha ile nkanaira shakurani mashukuru kulingana na ana bala balindene ya shukuru yaku kogo keja kwithira kuri na ana baba kai no woka nenkerwa mbesha inkai na no wokethwa rina thina impinge ndene kwendereithia shukuru yaku ke manto jonda jaraja batikodo ya kenderaga ndene ya shukuru kwa uwi nkoromba ministry yetu iria tutethetie muno itegere ontubu na arakumba kulithirwa kuri na thina bombe ni kushugulikira thina iu nikenda tumba ni kweberia thina iu twithire twina cio ndene ya mashukuru jetu kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma ripoti ingine ati muthenya jegoro mujumbo mwekurondene kaunti Meru Elizabeth Karambo kairemia na arare na kiatho giki kirarigia kureta amwe pamwe baritwa baria ethiritwo akibatetheria kiri kithomo na muno barabara ikitie ke form 4 kiri cukuru cha secondary akari kiri kiatho giki Karambo kairemia no anenie kuga ati ageta nambere na kugwata mbaru
ana ponthe kiri kithomo na nkuruki gutetheria baraba te guciumba na baraba umite nja ire te guciumba kaite kuona mbecha cia gwitithia na mbere mathomo jao. MC Muitonga na arakinyita kiri mambura jau na gutubanganiria riboti una njira entariro. Nĩ kĩatho gĩkĩnene kĩrĩa Mheshimiwa Karabu Kairemia ombĩte kwithirwo aina kĩo ntuku ena Arua na aritwo baria bombĩte kwithirwo bathirĩtie form 4 nkuruki nĩ baria omba kwithirwo akithomithia na kubatha na kuba mataro njeganĩtie na mũtũrĩre. Jauju akuga leo ni siku kuu sana kwangu kwa sababu nakuja kusherekea watoto wangu wale nilikuwa nasomesha na foundation ya Kailemia Foundation na nikasaidiwa na NGAF. Watoto walikuwa ndani ya scholarship yangu ya NGAF na Kailemia Foundation kwa sababu wameona hata wamemaliza form 4 na bunge tuliingia miaka 2 iliyopita. Kwa hivyo niko na shukrani kucelebrate. Leo ni kushangilia hao watoto 31 wote wamepita. Wote wamepita vizuri sana. Lakini ni wawili watatu ambao hawajapata grades za kwenda university, lakini tunawapeleka TVET ama hata polytechnic. Hiyo ndio kazi hata naonanga ikiwa ya maana sana, kwa sababu saa ile mtu ameenda kufanya plumbing lazima awe na mtu wa kumshikilia ile pipes ama kupanda huko juu ya manyumba. Kwa hivyo hizo ndio kazi sasa na encourage watoto wengi so that hata wao waweze kuemploy watu wengine, vijana wengine. Na hiyo kazi, hiyo plumbing ama electrician ni kazi ambayo huwezi kukosa kazi. Saa ingine unataka plumber, unatafuta Meru yote upati yule mtu unataka. Tukiendelea hivi tutafanya groups za different skills so that vile wanafanyanga my agents. Ukitaka plumber unapiga namba fulani na unapatiwa mtu wa kwenda kutengeneza hiyo maneno. Garage, mnajua kila mtu sasa ako na gari. We need mechanics. Kwa hivyo mimi niko na furaha kwa sababu niko na watoto na walimu wale wanafundisha career guidance. Kuna mwalimu hapa wa KUPS ule anakuja kuwafundisha vile watajaza hizo form kwa ile course wanapenda. Na hata kama wanapenda wako na guidance ya ile course kulingana na subject yao, ile inawezekana pelekana ama ile inaweza kuwapatia kazi hata kwa njia rahisi. Kwa hivyo ni siku ya furaha, ni siku ya mafundisho kwa watoto 31. Kuna wengine bado wako university tayari, hata wako karibu kumaliza, wengine wameshaenda colleges kama ile mmoja ameenda huko Mombasa na wengine pale ingine. Mitungu tuko na wengi sana. Watu wale tunafundisha na scholarship, wengine wako Kenya High, kuna wako hata Alliance na Pangani. Moja wote nimefurahi kwa sababu tumeweza kuchange maisha yao. Education ni equalizer. Education ama masomo ndio inatufanya sisi zote tuwe sawa. Hata ukiwa mtoto wa maskini ama mtoto wa tajiri huwezi kujua, kwa sababu hiyo ni bidii ya mtoto. Na ndio leo niwaleta ili tuwafundishe wakae na hiyo bidii wafike pahali wanataka kufika. Hata Mungu ukimwonyesha katend kadogo utafika hapo. Sasa nataka muwe na dreams, big dreams, na Mungu atawafikisha pahali mnataka kufika. Kwa hivyo leo ni siku ya motivation, ni siku ya career guidance, ni siku ya kufundishwa vile tunaweza jaza hizo form ama course ile muhimu ile inaweza kutufanya tufate kazi mzuri sana ile tunaweza kujifanyia sisi wote, kwa sababu white collar jobs zimeisha siku hizi. Hakuna vile sisi tulikuwa namaliza form 4 unaitiwa job, unaitiwa bank. Siku hizi hakuna kitu kama hiyo, so ni mzuri ujue ukuwe ongera kuni ate akari Basirimon terechia kana akari batimao Sirimoni gicigo bunge kia Bore ne bagunekete na Muradi Joroje koma kiri MC wa Nterezi urawizikene ta Kimathi Kombole ni aria agwatanirite na kambuni imwe ya Roje ya Flamingo na bomba kodra bagi Kenyatta rechetimao nikenda gutetheria na Muradi Jojo Daroje kuringana na Karina ndene bakuromba ukaria pointo bibi bia gwikira Roje amona kuringa riboti rirabona abikiwa ni riboti tubanganiritwe ni mwende olaiboni kuma Ntereu Chabore.
Akariba Simon Nerere wa ndini ya Timau gicigo mbunge kia Bore ibarumira wa muno ni kinyamara kia Rui Kuntuku na nikio gitumi MCA wa Timau Kimathi Kombole acumaniritie na akawatanira na kambuni imwe Flamingo nikenda bekira Rui Kuntuku tore mbize thina cia ceremony iria nene igire iroje na barabara kwara remwe gukara mweri-ini jwa mugwanja mwanka jwa 10 mbembe cionthe ikamabua tema tinga turemete kanyongo na kuhanda mbembe tuhanda mbembe mwaka jumwe tutahandite mbembe thai igakurare te December process ya roje ni ambiritie namu na roje irwetete rugategwa na ndei roje antu baria unite anda thithia murandi jwa roje lakini kirambije kanini karambije lazima murandi jwa roje jwe na bau jwe na antu chambara mai kodra jwe na ambio Chwena antu kenda jota jo korokua inyangeta ndeo ni atekago MCO kwenda naza pero ogo te kuthinga ta sheria ya MCO no tije sheria ibo ambapo tabwire njeste kionekane kige kundi fulani gekwetia kejete gukundu ambio kejete gukundu roje na kuire njesta te kuga kuire njesta mbeca ko kuire njesta mbere ikwamba kumenya iba obongwa pakonywa roje na roje runekana irwa ethra roje tweta kwariria retha tuketha tukiarairia inchi twero for example turomba inchi twero na ndiromba murungu baba urio tutethaia buruto na inchi twero tukona inchi twero thina yetu ikuthira inya guka antu baba barenda gutwikira inchi nyanya oni ngahakikisha nkurobe kuma ge county government ngahakikisha ngweta njutini kuma ge county government ethra tukuona roje rwa inchi twero ile ine iketha tietigara oni nketha ndirende kuongera kiroje rukinya twero. Tumekuja kusindua mradi wa maji. Hii mradi wa maji imeanzishwa kati ya Flamingo na viongozi wa ceremony. Viongozi wa ceremony wanajumuisha area MCA ambaye amefanya kazi ngumu sana na kazi nzuri sana ya kuhakikisha ya kwamba hii mradi wa maji imeanzishwa hapa Flamingo pamoja na management ya Flamingo. Kuluki Kombore na ureti antu ba kumenyera into bibi awekera Rui na kuringa riboti kaita karabo na into bibi kiyoa naro ndenda tondikire to ceremony ogo are ugetera kathori mauga no era thuri wona mtu ana pipe kuma narua wona mtu akamatete pipe ukauga tere aria te muri na otonyera inya ni tonyenga itekwa apana thaito kuangiria antu ba ceremony tokaria famu era to security embere so antu beto kirenda buromba itokaria aria to tweba mbere kuga mwarifu kenda muntu era no akigura enda ipepo agotogurira kana enda ikiracho ndo tothitheria twethire tuize muntu wa thithia rosafi na tumukaretie te na bo akariba ceremony bayokete nteto ena kuwirwa muno bakiwa murandi yoyo Rui yo abatethia kuma thinene Rui ire Kuntuku roro kwigwa tukiru turetere twi Flamingo iroje rugomba gututethia muno ntu kagita gaka ingi agwetu tutinganagia rozi lakini roje ru twero turetere runa inches inyingi muno ingwetikia urimine bwetu tukethera tukifaindika na inya tukana ru tugwiritwe no to ba kampuni ya Flamingo Holdings there amona mheshimiwa Kimathi Kombore kugira ba ya roje ru ba gutwikira andu ba ceremony na ito mucokeria nkatho muno no to ba kurabe roje ru mwanka tukaruona boja iri tucokeria nkatho muno no to nato cugurikirite mwanka kisha na betu ba kwandikwa Flamingo Holdings. Potera Mero TV kuma Bore mbeta wa mwende wa Laiboni. Itena karea siasa jionekane gwetana mbere na kugwata mwanki ntere mwanya aria gukujirwa siasa cia mpatho amonandwa umwe wa Bishop aja ndene county ya Meru Reji Kenya Takinoti Anampio Bishop wa kanisa ka MC Kenya Mbene Synod na oretie atongeria kurekana na siasa cia kwathurana akariba Meru na nkoroki gwetana mbere na kulitira akarengo gikiri miaka eu itigere nera nkoroki ethiretwo akiuga siasa itombo tethia mwananchi wa kawaida indi mukari aringira kura nikenda kwamba kwithirwa agitethirwo na miradi na into bingi bira bikethirwa bikimutetheria kira muturire jwayo nkonja mugiri na riboti eu kuromba thiri kuromba wiganwa na ngwataniro kiri antu betu atongerie betu bonthe
na siasa cia mpatho hamwe na andũ kwithira ciĩkũĩrwo kĩrĩ mĩcemanio mingi na mũno ĩra ya warĩ mũnini wa rais Noel Rigathi Gachagua na kũmenanĩrania kĩrĩ atongoria ende Bishop Kĩnotĩ Nampio wa kanisa ya MCK Nyambene Synod na ũrĩti atongoria kabareke na siasa itebui na cia mpatho no cokanĩrĩ mĩambo no tũthai mĩaka ĩreti te cokanĩrĩ mĩambo ende nĩ akũrĩtĩra Kenya ngũĩ na kĩrĩ siasa ni bati kwithira cirĩ na thĩrĩ taka kutegita ciache nitiagirite nigakulukite tonto bonto bo manto ya kuthingatana oyo aita nanu muthiatire urunga aita kora kungine muthiatire EU is not a mature politics nonto keta na mbere iki wira manto ya animosity within the society na anto bare muni ni ku benefit kiri kiri manto ya maendeleo yara tubati kwithira turi nayo twategita kuthiata barabangi na ku create indwa gatigati-ini getu rini igita ra kurita ngugi igita ra ritini ri kai mono miaka iri ni miaka mikai mono ndenda butumire kanya kau gatiga kai ku create impact to the grassroots buturetera stima buturetere barabara buturetere ndoje buturetere manto ya mega yara ya komba gutuma mwananchi akomoni mwananchi akare bwega na manto yonthe atumbikika uga kwitha tutena thiri ori uno wite bota kanisa kiraba kuromba kiria siasa bana atongoria ba ni kwithire kwina thiri kenda mukenya wenthe omba kwithira akiona witi na mbere twe kanisa tuyugie ni kanya kao kurombera nthiguru yetu na kurombera county cietu nikenda murungu akathana nonto ara murungu athana manto yonthe kayeta bwea ara turi kanisa ni tukuromba thiri ndene ya county yetu itukuromba thiri ndene ya Kenya yonthe nikenda rira thiri komba kwithirio tukethira twina kagita gakega kakurita ngugi na witithia mugongo wetu na mbere. Nikiripotera Miro TV kuma Kiotene Gembe Central Beta Mukiri Onkonja. Ujumbe wa Ntere Chiangong rwejikeneta mheshimiwa Ng'eno na umrite na kumeneria bunene borisi nyuma ya bo kwerekana ni bedrita bakiuraga akari Nterizi akaribaraba kwerekana ni baranda mene nyuma ya kwerekana kuri na muntu ndene thirikari okugeria kubatunya munda nigicanga kira kiumirite Ntere chia angata na aria naroka aria antu bathatu bakwerekana ni barekia antu ngurukia bathatu bakwerekana ni barekitie kuragwa na bangi gutana mbere na kugurarua. People, why are you killing people? Why are you killing people? Kazi ya nyinyi. Why are you killing people? Mnataka nini hapa? What do you want here? Why are you killing people? Mbona mnaoa watu? Simama kwanza wewe. Why are you killing people? Why? How many people have you killed? Why are you killing people? Who? Nani mkubwa wenu? Nani mkubwa wenu? Wewe. Na kuongelesha. Who's your boss? Yaani nyinyi wewe ndio mkubwa? Ndugu yangu ni wapi? Mkubwa wenu wako wapi? Anaangalia mheshimiwa namna gani? Anaangalia mheshimiwa namna gani? Super people are dead. And he's talking to me like ameua nyani. Watu tano sasa wako chini. As if mumeua nyani. Ni nini mnataka hivi? Hakuna hizo kubariki. Kubariki. Kubariki hapo malafu tena watu wetu. Maidi na fiekwa alafu tena serikali inaua. Wewe disi ndio mwana nini? Disi ndio ameua kata hii. Hata watu wetu pia wako hapa ndani.
Umepigwa wapi? Na nini sasa? Umepigwa na? Umesha. So I really feel very sad. Losing 5 lives, 6, 7, 10 or whatever lives is serious. I mean, losing 1 life is very serious, but needlessly losing 5 lives and then discover later it was just based on a propaganda, it is unbelievable. It is really sad. For us who have come from Kerio Valley, they are dealing with banditry. We find this is really unfortunate that in a situation where in an area which was peaceful, in an environment where community was not fighting another community, citizens are attacking police officers. They could have reported them. There was no need, because it is not the police officer who want to take land or so. This is just surveyors trying to provide boundaries for this land. I am also told that about 6 vehicles have been burned. So by the time we are reaching that stage, I think that it is needless. I really appeal for calm so that as from tomorrow, our senior officers who will visit the place can have the opportunity to assess the situation and find ways of restoring full normalcy in the area, and also to give leaders a chance and to give the ministries responsible also a chance to go to the ground and resolve this issue amicably. Tegeri kumania na ripoti unego tokinyiria muthia Joan Teto Cietu Shemiru TV rokiri itanambere na kurumira TV ete no tonkathira angicokagira na mantu ura jakari kiri ngatheti cietu ndina ngatheti The Daily Nation na nkuruki ngatheti ya The Standard. Wagata kuraja itucokerete na ragukari kiri ngatheti